reka twongere tubasuhuze mwebwe muri mpande zitandukanye z'isi tubabwira ko muri rwa rugamba rukomeje guhanganisha igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo ndetse n'umutwe wa M23. Twakubwira ko Papa Francis yahaye umukoro abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse muranabizi ko nyine uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi mu misi yanashize cyangwa se ejo bundi rwose yanasuye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twakubwira ko rero umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ni Papa Francis yasabye abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora ibishoboka byose mu rwego rwo gushyira iherezo ku rugomo n'ubwicanyi bikomeje kugaragara muri icyo gihugu. Papa Francis rero yatanze uwo mukoro mu butumwa yatanze nyuma yo kuyobora isengesho rya Angelus. Yagize ati, ndasaba abayobozi b'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga gukora ibiri mu bushobozi bwabo byose bagashyira iherezo ku rugomo kandi bakarinda ubuzima bw'abaturage. Papa rero yagaragaje ko mu banyekongo bahohoterwa abandi bakicwa harimo abazira ukwemera kwabo, ashimangira ko ari abahorwa Imana. Yunzemo ati, igitambo nicyo imbuto zimera zikagira nyine imbuto ndetse zikatwigisha kwamamazanya ivanjiri umurava no kudacogora. Papa rero Francis yasabye n'ubundi abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora ibishoboka byose bakarengera ubuzima bw'abaturage b'iki gihugu mu gihe mu burasirazuba bwacyo hamaze iminsi hakorerwa ubwicanyi bw'indengakamere. N'ubwicanyi umutwe wa ADF ugenda ku mahame cyangwa se ugendera ku mahame ya leta ya Kisilamu maze iminsi ukorera muri teritwari ya Beni ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ndetse uyu mutwe wa ADF ni umutwe ushinjwa nyine gukora ibikorwa by'urugomo ndetse n'ibikorwa bibi cyane by'indengakamere, ku buryo igisirikare cya Uganda UPDF gifatikanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanyije nyine cyangwa se bari gufatikanya mu guhiga abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF. Ni umutwe rero urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda wanagiye ukora ibitero bitandukanye mu gihugu cya Uganda ndetse ukanakora ibitero bitandukanye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Societe civile rero ya Benin n'ubundi ivuga ko kuva mu kwezi gushize ADF yishe abaturage bo muri kariya gace babarirwa mu 120. Andi makuru atangwa n'ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa avuga ko abamaze kwicwa kuva mu ntangiriro za Gicurasi bamaze kugera ku 150. Ni nyuma y'uko igitero cya ADF yagabye muri Benin cyahitanye abantu 42 bari barimo abishwe abaciwe imitwe, abandi benshi n'ubundi bakagikomerekeramo. Umuryango w'abibumbye uvuga ko byibura kuva mu mwaka ushize 2023 ADF imaze kwica abanyekongo barenga 1000. Papa Francis rero yanamaganye intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwe bwo aho yasabye abatuye isi nyine gusengera abanyekongo cyo kimwe n'abaturage bo mu bihugu bya Ukraine, Israel, Palestine, Sudan ndetse na Romania. Papa Francis kandi yamaganye n'ubundi bwicanyi muri Kongo Kinshasa, nasaba leta kurengera abaturage. Papa Francis arasaba abayobozi ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose kugira ngo ihohoterwa rikorerwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rihagarare, habeho no kurengera abaturage. Ndetse arasaba kandi akamasengesho yo gusaba amahoro mu bihugu byose byugarijwe n'intambara. Papa Francis yabitangaje nyuma y'isengesho nk'uko twari tumaze kubikubwira, ndetse mbere yo gutangira kwinginga kwe yagize ati, hari amakuru ababaje y'imirwana n'ubwicanyi akomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Papa Francis yagize ati, rero ndasaba abayobozi b'ibihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku kiremwa muntu gukora ibishoboka byose kugira ngo ihohoterwa rikorerwa ubuzima bw'abaturage rihagarare. Nyiricyubahiro Papa Francis yakomeje agira ati, igitambo cyabo n'imbuto zimera kandi zera imbuto zitwigisha guhamya ubutumwa bwiza n'ubutwari no gushikama. Ibitero bitandukanye rero byabereye mu majyaruguru ya Kivu muri Beni, Ituri na Butembo, ndetse ibiro ntaramakuru n'ubuyobozi bw'ibanze byatangaje ko abantu bari hagati ya 42 nk'uko twari tumaze kubivugana 80 baguye mu bitero. Ni byinshi byagiye bivugwa. Ibitero byaje nyuma y'ibyibasiye hagati ya tariki 4 na 7 Gicurasi mu byumweru bibiri bishizaho abagabye igitero nabo bibye moto kandi batwitsa amazu y'abaturage.
ibiro ntaramakuru bya Afurika rero byavuze ko abaturage bagabweho igitero n'inyeshyamba bahunze ngo izo bahungira Katsaba ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Benin ndetse no mu Mabakalo, aho bivugwa ko ibitaro bikuru biri kwita ku barwayi harimo n'abakomeretse bitewe n'ibyo bitero. Kuva ku itariki 3 Gicurasi, sosiyete sivile yo ku butaka bwa Benin ivuga ko abasivili 123 baguye mu bitero bitandukanye byatewe n'inyeshyamba za ADF mu karere ka Bakombe, Pendekari ndetse ADF ubu ifite icyicaro mu burasirazuba bwa Kongo. Yiyemeje ko izihorera ku mutwe yitira leta ya Kisilamu kandi igenda igaba ibitero kenshi bikomeza guhungabanya akarere, akenshi rero gakoreramo imitwe myinshi y'abarwanyi. Twakubwira ko rero uyu mutwe w'inyeshyamba wa ADF uvuga ko kugendera ku mahame ya Kisilamu ugizwe n'abarwanyi bakomoka muri Uganda umaze imyaka igera kuri 30 ukorera n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro ntaramakuru AFP rero byatangaje ko igitero giheruka abahitanwe n'ibitero bya ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uku kwezi bagera ku 150 gusa. Abasesenguzi mu bya politiki bakunze kunenga leta ya Kongo kurangarira umutwe wa M23 akaba ariho wasizweho imbaraga, nyamara umutwe wa ADF naro ukomeje kwica abaturage benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri 2013 ubwo M23 yatsindwaga igatsindwa n'ingabo zirimo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatikanyije n'ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO, zigafatikanya n'ingabo zari zaturutse muri SADC, ku buryo izi ngabo zihurije hamwe zigaba ibitero nyine kuri M23 iratatana cyangwa se iratsindwa, ku buryo yatsinzwe nyine igahungira mu bihugu bibiri birimo u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Ni ukuvuga ko M23 yacitsemo ibice bibiri icyo gihe, igice kimwe gihungira mu gihugu cy'u Rwanda, ikindi gihungira muri Uganda. Gusa icyo gihe nabwo twakubwiraga ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda byashinjwaga gushyigikira umutwe wa M23, ndetse icyo gihe u Rwanda rwagiye runafatirwa ibihano n'ibihugu bitandukanye birimo guhagarika inkunga. Ibyo murabyibuka, ari naho haje gukomozwaho kuba hashingwa ikigega Agaciro Development Fund kugira ngo kize cyunganira izo nkunga zari zahagaze zafashwaga cyangwa se ibihugu byafashaga nyine igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi byagiye bivugwa, murabyibuka, ndetse twakubwira ko nubwo ibyo bihugu byashinjwaga gushyigikira no gufasha M23 byo byakumye kubihakana. Kuri ubu rero twakubwira ko n'ubundi ubwo M23 yongeraga kubura imirwano hagati mu mpera za 2021 gutyo, twakubwira ko M23 yongeye kubura imirwano ku buryo iri guhangana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu nuko n'ubundi amasezerano bagiranye na guverinoma ya Kongo atashyizwe mu bikorwa. Twakubwira ko rero bivugwa ko hari ibihugu byagiye bishinjwa n'ubundi gushyigikira umutwe wa M23 birimo u Rwanda, nubwo u Rwanda rwakunze kubihakana. Kuri ubu rero twakubwira ko na Uganda nabwo yigeze gushinjwa, ndetse hari nubwo Uganda yafashe icyemezo cyo kuvana abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo batakomeza gushinjwa ko bari gushyigikira umutwe wa M23. Kuri ubu ariko umubano uri hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda ahanini ushingiye ku kurwanya, hari ubufatanye buri hagati nyine y'ibisirikare byombi, no kuvuga igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, ku buryo ibi biri gufatikanya mu guhiga no gushakisha abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ni umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko ukorera mu burasirazuba cyangwa ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo unakora ibikorwa bibi cyane birimo kwica, gusahura abaturage nyine ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero twakubwira ko Loni yongeye gushinja cyangwa se yashinja Uganda gukorana na M23. Uti bimeze bite rero? Igisirikare cya Uganda cyashinjwe kuba gikorana n'umutwe wa M23, gusa ariko igisirikare cyo kirabihakana. Ni ukuvuga ko igisirikare cya Uganda cyamaganye impuguke za Loni zagishinjije gukorana na M23. Ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaige yamaganye impuguke z'umuryango w'abibumbye
zashinje gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo rero y'agateganyo n'ubundi yizi mpuguke ishinja ingabo za Uganda guha imyitozo abarwanyi ba M23 na amakuru umunyamakuru Andre Mwenda aherutse gusobanura ko zayashingiye ku kiganiro yagiranye n'umwe mu bakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala. Uyu munyamakuru rero ukunzwe muri Uganda yatangaje ko intumwa za M23 zirimo umuvugizi wayo zamusabye kuzihuza na ambasade z'ibihugu birimo Amerika i Kampala kugira ngo zisabe guhuza uyu mutwe na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo umukozi rero wa ambasade ya Amerika yabajije Mwenda niba intumwa za M23 zarahuye n'umuyobozi wo muri Uganda, asubiza ko atabizi, nyuma za gutungurwa no kumviza impuguke zaranditse ko umuntu ukomeye muri Uganda ari gushakira M23 ibiganiro. Ati ritsinda ryavuze ko navuganye na M23 nyishakira ibiganiro na ambasade zo mu burengerazuba kugira ngo uyu mutwe ukurirweho ibihano. Abayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bampaye dosiye y'ibyo izo mpuguke zavuze. Yanavugaga ko Uganda itoza M23. Byagaragaye neza ko Abanyamerika aribo babibwiye Loni babishingiye ku kiganiro nagiranye n'umukozi wabo. Muri iyi raporo rero impuguke za Loni n'ubundi zigaragaza ko nubwo bamwe mu bayobozi bo muri M23 bafatiwe ibihano bibabuza gukorera ingendo mu mahanga, Uganda ibafasha kujyayo bakoresheje ikibuga cy'indege cya Entebbe muri Kampala, kandi ngo bamwe muri bo irabacumbikira. Brigadier General Rokuraige ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda UPDF yatangaje ko Uganda ifitanye umubano mwiza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko idashobora guha M23 ubufasha. Ati nta kimenyetso nabonye muri iyi raporo, dufitanye umubano mwiza na Kinshasa, ntabwo ari twebwe twafashe inyeshyamba za M23. Uyu musirikare rero yanenze n'ubundi ubunebwe ahamya ko izi mpuguke za Loni zakoranye raporo abishingiye ku kuba zitarigeze zibaza Leta ya Uganda ikivuga kuri ibi birego cyangwa se ngo zikore ubucukumbuzi. Mu magambo bwite yagize ati iyi raporo irabogamye, nta bucukumbuzi yakorewe, ntabwo bagize imyitwarire ya gihanga yo kudashakiraho urundi ruhande rw'amakuru. Ingabo za Uganda zari zoroherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Inshingano zari zifite rero no kwitambika ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba M23 mu gihe bari bategerejwe nyine imishyikirano gusa, hamwe n'izindi cyangwa se hamwe n'ibindi bihugu birimo Kenya, Sudani y'Epfo zirukanwe mu Ukuboza 2023 zishinjwa kwanga kurwanya izi nyeshyamba. Murabyibuka rero ni ingabo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ingabo zari ziturutse mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo zijye guhagarara hagati y'impande zihanganye, no kuvuga uruhande rwa Leta ya Kongo ndetse cyangwa se uruhande rwa FARDC, no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23 kugira ngo bagane inzira y'ibiganiro. Gusa Tshisekedi yaje kwamagana izi ngabo kubera ko yazishinje gukorana n'umutwe wa M23 ndetse zishinja kukuba zitarabashije guhangana n'igisirikare cya Sultani Makenga cyangwa se ngo barwanye nyine umutwe wa M23, ndetse twanakubwira ko byanatumye nyine zirukanwa cyangwa se zitongererwa manda aho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu basirikare rero bari bariyo n'aba Uganda nabo bari bariyo, igihugu cya Uganda nacyo cyo cyohereje nyine abasirikare aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye guhagarara hagati y'impande zihanganye, no kuvuga uruhande, no kuvuga nyine uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo rero za EAC zo zavugaga ko nyine zitaje kurwanya umutwe wa M23, ahubwo ko zaje nyine kugira ngo habeho inzira y'ibiganiro hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa twakwibutsa ko muri 2013 ubwo nyine izi nyeshyamba za M23 zacikagamo ibice bibiri, igice kimwe cyahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ikindi gice gihungira mu gihugu cya Uganda. Nyuma rero zongeye kwikusanya ndetse zitangiza ibitero
ku gisirikare cyangwa se nanone kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kubera ko ngo amasezerano bagiranye na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ngo yigeze ashyirwa mu bikorwa, byatumye rero bongera kubura intwaro bakarwana.